Sama dorjete juga ko tene ta on juga ko de tene on bare tene ra ande ro tene on de pulli tene tene on de kare de on china tene ta na to de meta kana ba la karo tene capture dungeon children shit of children ke konge tene samdre de jonge tene kondal chine choje dorje ke tene on te dam tene chondon dungeon lingbe ke sabdre de jonge purvanam ja bodhe ke tene tagun de ngani de tene akun ngi tene za ta Chidang Rangla Tene Chid Nyamdauke Yenden Wang Kuliake Tendeke Boba Tawandine Nepan Rawaji Hinde Tene Talen Tawelamake Yangsi Kapchi Yangsi Rambashi Chawdang Tene Shirake Kinok Kiweshin Nandi Tanganso Visharan Dien Namla Tene Lobu Sabu Mbochindo Tene Za Tene Teta Tene Ta Namjingi Tene Chechi Dana Da Tahana Shika Tumche Da Tene Zo Tene Tabara Shitsao Te Kubudo Tene Tsao Kapsu Tene Shagan Temba Inaya Tene Palchia Chila Wang Meba Shatara Do Tene Za Tene Teta Biche Domigne Tene Ta Kebjen Bashi Kondar Zosum Tsao Chebe Wang Kama Tabuji, tene ta ngala dero che sone, tene jabji azur bachi kama chapa tene, tare daya ke tene ta kejen tende chiki kame tene pulbi ye, tene zanche ta wang devi kibala shasha be ina, tene ngala jabji kunten tinjang kunten nipa. Tene japchen terchen dundur lingpa kundene ngosu tene ono chazan tapte bachin tene taga shingi tene japchen kunten soba yang seram bachi kundene kyam tapye tene japchen dung seram bachi kundene kyam tapye tene zada nga ge rotan dawa ge chamche ne nyendu jache boche tene ta dulong dam tene ki tuka mara bayina yang tene Chirtang ke tene, Sawe ke tene, Kinjer le tene, Nyendrupti, tene, Macha bachine tata bodo, Dente batende chike tene, Nara Sabata, Kinjer le tene, Ta Chena bara tene, Onde, Pulki tene, Dantera Wang, Shiva Pep tene, Sama tene, Nara Sabata, Shaba, Nyamnyang chike shata rendo, Tera Nyamisa ke tene, Ta che shugoya jimindo tene yanda kimba pamodam tene shijara mambo shijab diyasare tene yanza ta chidang ngana tsuke tene tambe shijiri lakande tene yana tasante chusimbe kane jamzun leya tene ta tamze ke chansar tardore tene yanza choba sarbo bayina yanda tene ta ngana tsu choje 미자 부모 있나연라 대소 탐지게 된 학공에 신배 명아절에 대대 명아들 속에 송여라서는 되는 군전 온전 남잠 그 송여래 되는 저라섬 지응의심이 밤에 제랑업의 영수 선반대 탈람도 비제바 남섬인 송여래 된데 자쇼 강당 강쪽에 있나야 당봉 알아서 그 꿀롱 대신도 내 작게 첨보래 된데 자 되는 다다왕 시외 값에 있나야 되는 다 kulong de lakbar to keshambore tende za kulong kanda ji ko ne on shugore sena ta den nam ka den be sem jin de thamje korwa dungal gende ni dan ralne yang da bur zo be sang ji ko moram bur che to be che dang en de tare wang de shugi sambe ko ne ta kulong den je en je me je sal tab ne sen konge shimba chere tende za te tende ji to la sha ne tene da
왕제 되다 탐제랑게 다터바데 진압 텐들게 술들에 있나요 왕등게 시랑게 결게 맞게데 되는 왕게 식되다 탐제라든 랑게 되는 마잉 바체네 레바르 녜네 식된데다 탐제라 되는 삼로 약보다는 레바르 녜 다가만 신게 되는 대바다 무구다 된데 째지고 건네 되는 거나 속에 되네 다 왕데 생게나 대 진랍 속인데 대발라라 그래 왕든지 시드랑게 결은 좀 먼저데 되나랑게 결 대바다 무구라라 그래 다가만 신게 되는 식단 된라라 말에 된데 enza 된데 enza 되는 거나 속에 셈신도 마잉바 전에 되네 왕게 식대다 탐제라 되는 거나 속에 믹바 때네 아버지 년 된데 지리나 되네 랑게 무구당 다가나신게 되네 다가나 속에 진랍 된데 쪽발라 되네 되네 랑게 지라 된된 진랍 juk 시그레 된데 enza 나 된데 정안에 왕데 셈바르 휴스 된데 지슈에 나 진된这边的灌顶法会就是第二是敦中法王的延长法其中，那上纲本的上师海参莲师的灌顶，以及第一是敦中法王的那延长法其中那个天地利刃普巴金刚的全行灌顶。这个普巴金刚的灌顶是非常广的，所以它有一个前行的部分跟正行的部分。今天是会转这个前行的部分。那你们大家也知道，这个接受教法的时候，主要的就是我们的出发点，我们的出发点是非常重要的，所以我们要一个正确的出发点来，那就是接受这个教法。那正确的出发点就是我们今天一个不执着不烦恼，那就是一个比较宽的一个想法来，那去接受这个教法。那这个广宽的这个想法的就是今天你来这里接受教法，不是为了自己一个人，不是为了亲戚朋友，不是为了某一个，那就是要无限这个无数的众生，这个无数的众生们远离三界轮回的痛苦，获得究竟成佛。我今天接受这个教法，这样一个出发点来呢，就是接受这个是我们第一个需要我们的要准备的。那当然是大家来这边接受教法，就是有具备你们的信心，具备有这样一个诚恳的心，那这个是非常重要的。有我们这个正确的信心的时候，那不管你们这个灌顶过程的这个文化是藏文的，你不同藏文，但是呢，这个灌顶的价值是不靠文章，不靠文化，不靠任何，这个是完全是靠我自己的内心的一个虔诚的正确的信心。所以你们有这样一个具备的信心的时候，那就是不同这些藏文的也你们详细的听，那听的时候这个印进去你们的心中时候，你们一定会达到一个圆满的价值。所以这样一个大概这样一个基础来，那就是要接受这个这样灌顶。那这个灌顶的意义的主要就是有个进入密宗的一个密宗的这个教法的这个进入门，或者是基础就是灌顶。那灌顶的主要的意义就是要掌握自己本来具有的佛性如来的智慧，一个自在来掌握的塑形的一个方法。这个掌握塑形的一个方法，我们本来每一个众生有具备佛性如来藏，这个佛性如来藏有具备智慧金刚三、金刚有、金刚意、金刚智慧四种金刚智慧的这个天生的这个价值跟功德。
那为了要塑形这个塑形的一个方法，就是密法里面有4种的灌顶：法宾灌顶、智慧灌顶、密灌顶、智慧灌顶或者直灌顶，是4种的智慧灌顶来掌握我们的本来具有的佛性如来的4种的智慧塑形的一个塑身的方法，是叫灌顶。所以这个密法的一个特别的基础，你有这个灌顶，你有这个修这些法门，那你有配合你自己的根器，你自己的能力，配合你自己的能力跟根器，会达到配合的一个成就。那你没有这个技术的话，那你可以修密法，但是呢不一定会达到成就。所以这个是非常重要的，这样子来拿出去仔细听。de che de min je ge ongra samu zen de lam rimba ni ge lim jor